DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programan mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong at liknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupagan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaantabay. Susari manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning, adasi kayo namin. Masantos san maabig ya morning na Monday, ada balang sinansakay. Petsa 5 at bulan na Mayo 2025. Wadjalamat sa programa na mga paruntal na saray isyo balita. Nilira da saray matuan liknaay balay. Jada aspeto technical engineer Richard Olanday tan engineer Dennis Palaganas. Jada ngaran na kapaborito Joseph Kanilang Bakani, nakalop na kantabayod sayan kabuasan amigoyo. RJ Beray Jimenez at your service always. Kumusta kila namin dita natatang tanagagik? Talagan na mabalangabang la so tungtungan isyo da politika. Nagunuyan tapisay-pisayan tiratan. Idala dat tiratan natatang tanagagik. Dasaray nagagawa at nanduruman balay. Jada luyag tayon na Pangasinan. Malalaso pasakbay na sa departamento na abiglaman nilira ada sayay itetertermetla na uran tapanaon tumetla tatang tanagagik bulan na Mayo. At nayarin na ilaknab dan idakalamet na saray nayarin na pagkatan na sakit ya dinggi. Kanya na pasakbay na sa departamento na abiglaman. At pansan siyaan natatang tanagagik kaya malinis. Susula-sular tayo. Ang gapoy urong. Kanya na ganganyo ratay anak yo yaman linis. Mampanis. Tapiano jaduntan at napansan siya so kalinisan tan ekal iratay nayarin panubungan na saray agayat. Masakbay abiso at atang tanagagik. Tapian jaduntan at naiwasan tayo so mansakit. Lola da sayay sakit ya dinggi. Nakapatagtakot na labi na Sabado mga alauna. Ay mangkilalbong so kirmat tan karol. Ay agay laman abubala. So dapo na say karol kirmat unsa sa bilad dalin ay antulaya thunderstorm. Pakulawlaraya wanto. Erayay nagagawa sa mundong ibabaw at atang tanagagik. Ya dati araya at katang isip po lamang pero nangyayari na po.
Ay report na kapaborito ding kita na Damapandan Pangasinan kumusta kilatan o imuran na butil ng yellow. Wala ni Maxilya Dagem. Sana da balay na Mapandan. Ang gada rumet ya lugar da say Pangasinan dita na da Barangay Dulag da Lingayen. Alam mo sa nung compose. Nilira da sa may butil ng ice tatang Tanagagik. Ilamay tatawagan na climate change. Napag talagan na manggawa tiray puraing pianjaduntan at naiasalba tayo so Mother Earth da sayay climate change para saray manuntumbok iran henerasyon. Arom nira na balita impormasyon na dapat na maglay na sayan na programa tayo. Likna ay balay na ni taratay liknaan nyo nilira say dalan na politikaan. Kani asinggerlan tulanatan Mayo 5. Lunes natan on sublaya lunes on latila say polling precinct piansi katayo so umbuto. Nadyada saya nakapulsan at agla manunda. Susaray motorcade, trumpa, meeting di avanse, at narumniran na yarin pangiparuntal, nasaray plataforma, nasaray kandidato. Wala lara so nanaresibi tayo na report. Nilira dasatay vote buying at atang Tanagagik. Kanyan na panawagan dasay Comelec ta may numaymet. May numaymet ya radaran, may numaymet ya nala sa impormasyon. Tatalagan na jada saray simpok na totoo. Atan karakol na saratay mangibalap tan mangiwangwang yani walay deruwan di manay imposible. Ay agatan na nakakabatan na saray kabyangan na Comelec tatang Tanagagik. Kaya kwandamot in fairness ang gapi mangi-report ang gapoy aksyon. Pero sa kwandamot akinano si Kilay on aksyon naman libera tani obvious mo. Singa sa kaya pasan ya mumungkugan na saray totoo walay payout. Pero lante sa ikwandara may totoo akin idalem mi ay. Antani grasya tanay panauntumat. Natan laba mat. Kasumpal na eleksyon awanan. Wala ra so aresibitiran impormasyon 5,000 so initial ya iteran ni inertan nani tateng Tanagagik. Morning dasaramay dumerengel titan balay na Bugalyon Pangasinan. Tanasaray kabaluyang kuntan balay na Lingayen. Yada syudad na Dagupan, paspasan mo, tatatang Tanagagik. Nagmuninibaga, no syupay talagan na manalo. At yada magkabilang panig. At siyempre, sisiguradong damot, so panalo at atang Tanagagik. Tuyay, ini agar kayo hata ni walay tatawag. Okay, walay ipapasabida ng impormasyon, i-verify tini. Wala ratay gabayuran na ipasabi ng impormasyon, i-text labat. Dapat na maglay na sa number tayo 0945-183-4352. 0945-183-4352.
Piano dyanuntan at nga brasa ni Ratan basta walang personalan. Nantiksay papasabito wala kunoy nagawan ay derewan lamang. Naka-schedule ako no. Sige. Kambot yo. Pero sa ibabagat tayo nainay at atang tanagagik no antura tay paparesibidad sa isi kayo iterda tapanon tumatlante at kumon aliwatan niya si katutan sunayarin na pangibasyan nyo no supay ang iter na balag awat yutan tanay na tayo ni Papa siguro tan ipapasabid balang silansakay abutante yan pa siguro na sa Commission on Elections yang gapoy makadetect ang gapoy nayarin makaamta no siupaso imbutoyo pinablimiran butantes agdaantan balutan no siupaso binotosan nyo tanuwat tangkila da polling precinct walay sakubtutay atay form yapambutuan nyo at atang tanagagik ayatan at wala may folder agda nanengneng pati sa may kaabayo walay distansya na saratay yurungan agmet nayarin manusar nasay cellphone agda kayo abuluyan nya lukasan ipaway susaratay cellphone nyo duwatang kayo loob nasatay polling precinct at atang tanagagik kanyan na agdaan ta no supay ibutoyo kanyan araratay nayarin mga ala nasaratay ID o dino mangibabagay si kayo picturean la inawat yu yang kantidad aya so ibutoyo taan tami no supay ibutoyo kwanda ang gapoy katwaantutan wala huyan nayarin na panatagtakot dakilabat ang awat kayo lante balbalag ya kantidad laulad sa kaya balay unong nala tayo impormasyon ginapuan la sa pangiter first wave 5,000 pesos nagaylay swerte to may tagadmat si kami yan ang parehistro at satan niya balay wadman lara mayari akawat lara first wave no imbaga natay first wave at wala so second wave manlikas mo't ira no ang bulos may kalaban na 6,000 ay palaslasan tumata kanya na mansam samit iray butante pero unong dasara may nakakatungtong tayo sa tanya balay ay kwartata na idol kwandamat no kwartata na idol kwanda syempre awatan datan pero ang tadala no siya pa sa ibuto da aliwan ba si andatay kwarta natan pero lantin si katutan laso apasalan kada eleksyon kanya nakamyamay so saramay talagan man talaran tepetan ni ingen akin si unya ang iterla ay ineray ay gilang na tayo akin na isi ang iteray kapigan niya lamot ay mangiteray untan so narengel yung tungtungan natan at kumpugan nasaray tutuo nasaray butante talagan manaalagar ira kawigi kawanan I have two hands the left and the right awat awat diman ay makalak si paring Arnold po mantatalaran mo ang gapuni kuno'y bunugan jad lugar to wala ramay arom 50 pesos ang lasos pesos aya si katutan so nepeg gwardyaan na say kumilik pero awan mag taya kampanya da kontra bigay although wala laraman so asigapan nandaruan pasen na kason vote buying pero dasara may isang kanengneng wala ni impost dad Facebook kapigan so bunugan pero wala mat so saray kandidato nananawagan na kahit alam nilang nagbibigay yung kalaban panatilihin pa rin
yung kalmado at tamang desisyon. Ayan. Good morning sa mga nakikinig dyan sa bayan ng Binmalay, Pangasinan. Sa mga taga-barangay Kalit, Binmalay, Pangasinan. Good morning sa inyo dyan sa barangay Papagayan. Makmaksil so Radyo Titan Manaya balay na Binmalay. Kamyamay so dengal ditan kumusta la? Ditan da balay na Binmalay. Antoy sitwasyon na labanan ditan. Arom nira na impormasyon na balita. Panamaglay na sayan programa tayo panawagan. Dasaray nandarumaran na kumpanya na sayay Araybas. Kumunat ng yuratay driver yo. Saya bit-bit daratan bilay tateng tanagagik na saray pasaheros. Ani kawigi kawanan, so accidented dalan niya talagang nagkugabay, bantayan, Engineer Richard, Engineer Dennis. No si katulay umpaway sa cellphone ko, no scrollon ko. Amay agawad tanay yayad isi text ay socialist triangle. Ay agi. Ay dinumbuto may ban ay apit-pit. Igararan na tuto sinatay tan walaray ugugaw nako. Ay grabe man yung aksidente. Pinablimiran dumarengal. Tama tayo airport da Metro Manila wala iniwasan to imbis ya preno sa talpakan to silinyador tamatik lante. Ay manalwar kayo. Sa aksidente kakiram matateng tanagagik laulad saray motorista. Ayagi. May bali-bali lugan mo, insan dakabanggaan na pit-pit suluganan mo, ayagi. And then re-rescue dara may kini ginamitan dan ni na ramay bolt cutter. Tapi ano na ipaway ramay biktima ayagi. At no naparlasan ko at cellphone ko ay again dila. Ako lagabay bantayan. Kanya na alwar. Sikiran na kabyangan na saray kaparak iran na driver. Good morning idol, Kwanon Roger, Tim Mobo iray uong tamang karol mangkirmat masam samit kwanto man. Dugatem bagam Roger, paborito tay uong karol, uong kirmat. Ilaok mod balatong ayagay. Agay lay samitutan. Mananam. Tutubod saray pilapil. No nitan la so karol tan kirmat. Akin mo yatwa, uong kirmat kwanda Roger. Kaya babagam. Wala ray karol tan kirmat untuboy uong kwanto katumat sukwanan na lakik ngan no gawak ni pero may tutuboy uong di masi kami nga pula at tagaran la. Oy araya dumarangal titana da barangay Baritaw. Good morning da balay na Manawag Pangasinan. Kanaditana da balay men na Lingayen. Nagawa so grand rally. Nasay kabyangan na Timispino. Dasamay labi na Sabado. Ay agaylay karakal na to dimangko abandag atateng tanagagik. Panon. So panangabrasa. Dakinan governor, former governor Pogi Espino ya lalo nung kakasila tatang tanagagik idalat datitan tanay matunan tayon na mismo susatan niya gawan na grand rally tan reaksyon na saray tutuo kasumpalan na pigaran makanan paymano manlalapod da saray manangan tabay. Maganong labat.
ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang taonin. Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minungutya. Nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Pareno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Kapaborito, mantrabaho tila. Alas 8 la. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City, maudlad at maayos. Subukla, Elias Villanueva, kalidad na serbisyo, magbalay sunido ba? Napag mong ituloy, Elias Villanueva, yan konseho'y kalasyaw na pag-ipawil ka. Elias Villanueva, ipawil mi ka. Elias Villanueva, putusan mi ka. Elias Villanueva, ipawil mi ka. Elias Villanueva, iboto mi ka. Elias Villanueva ng Kalasyaw, number 14 sa Balota. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025. Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Bantay Halalan 2025 special coverage is brought to you by Mama Lo's Delicatessen, a family tradition of fine foods where taste matters. Mama Lo's is located at Tapuag District, Dagupan City and managed by Rob F. Mejia with telephone numbers 0965-542-9245 and 0953-439-4866. Hanap mo ba ay dekalidad na produkto na abot kayang presyo? Tara na sa CSI Mall, Dagupan City. Makakabili ka rito ng lahat ng kailangan mo mula grocery items, gamit sa bahay, appliances, school supplies, at marami pang iba. Lahat ng kailangan mo, nandito na. Pumunta sa CSI Mall, Local District, Dagupan City, CSI Square, at sa CSI City Grocery, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. May mga sangay din ang CSI sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at maging buong rehiyon. Store hours, mas pinahaba pa para sa inyo. Lunes hanggang Huwebes, bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabado, Linggo at holidays, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang supermarket, Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo at holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay mo? Sa CSI, siguradong mura na, di kalidad pa ang bawat bili mo. Ang CSI
ay may pinakamurang presyo sa buong Region 1. CSI Ball, Dagupan City, ang paborito mong pamilihan, ang inyong premier shopping mall. This is DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Roboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjat Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang kasawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy programa na liknaay balay at ating tanagagik yadangaran din na nakapaborito Joseph kanilang bakani temporaryo ya walay nakarton na gano at ating tanagagik pero siyempre nakakulob nakakantabayo amigo yo RJ Vera Jimenez at your service always. Tana siyempre kay Batini the technical control Saraya Mataraki Pogi. Iran kakaiba tayo Master Control Engineer Richard Olanday, Tan Engineer Dennis Palaganas. Good morning Saray amin ya mambabantay Facebook Live tayo tanjad YouTube. Morning si Ken amin Nandoruman Pasan sa mundo kangko ta worldwide tayo di ba? Para may dumarangal titan na balay na Manawag, Pangasinan. Good morning. 4th District na sa Luyag, Tayon, Pangasinan. Talagang hataw. Itong si board member Jerry Rosario. Pati sulinak may nang ko may puston tatay tayad may mulmulag yatay tayad kapukukan kanya nang gada walad sulinak at talagan sasabian na sa serbisyo na board member Jerry Rosario dita na 4th District at ang talagan miusilan da sa sikatumat da sa 4th District si Magaldan Councilor yung lalaban mo at board member Aldrin Soriano.
O sige, kumusta kila namin ditan sa 4th District na luyag tayo na Pangasinan. O latan da balay na Manawag, Pangasinan. Kaya manlalaban ditan ya Mayor at sa incumbent Mayor Ming Rosario. Tana sa incumbent Vice Mayor Umpawil, tana nangka Umpapawil, kukumon. Ng kandidato na mayor at si Mayor o Vice Mayor Kim Amador o natan si Kiran Tagadtan da balay na Manawag at syempre walay comparison lanatan da sa may serbisyo na palabas o dino serbisyo na pulos si administrasyon ditan da balay na Manawag. Kupatay na yun nasasabian at sa munisipyo. Tan mangiter na saya talagan na aga natawalan niya serbisyo. O paratan so pangibasean nyo natin at pandesisyon nyo. Tawalay comparison da sa may impanulay na dating mayor, Nathan Vice Mayor Kim Amador. Atan saya panulay anan kaplusan niya Mayor Ming Rosario itan da balay na Manawag, Pangasinan. O diay da saya balay na Mangaldan, Pangasinan. At lunong da say nanalatiran ng impormasyon tan likna ay balay ditan da balay na Mangaldan, Pangasinan. At kamyamay met dasaray tagad balay na Mangaldan sugabay dan subukan sa serbisyo na sakay doktor aya si Doktor da Vice Mayor met aya kaplusan natan aya talagan intukdolda aya ilaban unlaban ya mayor tagabay da sa serbisyo na sakay doktor ditan da balay na Mangaldan, Pangasinan. Ganyan no tepetan muray marakal ya residente ditan at sa ibaba gadamat at gabay dan salian so serbisyo na sakay doktor ditan da balay na Mangaldan, Pangasinan. Si Vice Mayor Vice Mayor Mihia tateng Tanagagik kontra dakinan kalaban to incumbent Mayor ditan da balay na Mangaldan. Wala may ngaranto may mayor yutan. At saya iyag nasaray tagadtan da balay na Mangaldan. Gabay da sa serbisyo na sakay doktor. Musakila ya tagadtan da Barangay Anulid. Dan labi na Sabado at tatang Tanagagik naimatunan ko mismo susatay agaylay petang ya panangabrasa talagan manlikot ira. Aneng nengda si former Governor Pogi Espino ditan da balay na Lingayen da samay labi na Sabado dagawan na Grand Rally nasay partido Abante Pangasinan na Ilocano. By the way at ditan da balay na Lingayen at watan so kapartido na Abante Pangasinan Ilocano party si datin barangay captain na Dumalandan si Contano Sintro si RJ Sacopla at si Katoso kandidato bilang konsihal ditan da balay na Lingayen. Dan saya pinang-graduate dan counselor ditan da balay na Lingayen tanong papawil natan ya counselor
si dati na Councilor Randall Bernal ay talagang sa ngarantuya da balay na linggiyan ay asumpal to'y termino to bilang konsehal kuha mo pa insan kimandidato na board member da sama palabas sa eleksyon da partido na Abante Pangasinan Ilocano at aga-apalaran tanto ay ditan da balay na linggayan inyo po upot da susuportamat da sa sikato na saray kabalayan to. Pero may kalaban to ay kontrapartido ay binutusan timat ay tagalinggayan. Di man balit da balay to may kalaban to para pagka board member talaga nataw-taw tan na amay antitaw mo saya intilak so saray kalaban to ultimo na kapartido to at intilak dadman da balay to kanyan na sininggal da kanyan na ay ataw-taw mo di man ang gaano anto yung balisyon panangaro ditan da balay na linggayan da kinan Councilor Randall Bernal aga akabot tatang tanagagi. Pero agaylay pisasalamat ng former Councilor Randall Bernal at saray kabalayan midtan da balay na linggayan. Tanatan jadi ipawil to ay Councilor da balay na linggayan at sangkaneng ng mutla. Susamay suporta iter at say sikato na saray kabalayan midtan da balay na linggayan. Talagan hataw taagmat natawalan susamay serbisyo yung panangning to tan panangaro da saray kabalayan tutan da balay na linggayan kanya na jadasayan na unsabin na Mayo 12 natan nilabat at mapapnagla tatang tanagagik susay panalunan ng Councilor Randall Bernal, Councilor Kangkula, former Councilor Randall Bernal, ditan da sa balay min linggiyan. Untan mo't rengal tayo ng salitatan si Boses Yod Radio, Boses Yod Kapitolyo, ang kaperom si dati na board member Nicky Boy Reyes. Ditan da sa may agawan na Grand Rally na Abante Pangasinan Ilocano. Ditan da mismo Lingayen Civic Center. Ditan da sa balay na linggayan. At sa kwanto na board member umpawil board member Nicky Boy Reyes. At ang gapo so may board member natan niya taga Lingayen kwanto tanang graduate matlante insan na may kabalayan ti dya kwanto tuto ko yun to Randall Bernal kinawasan nyo dyan nasa balag yabuto imbuto yumot may kalaban to adi nan injang dadi manayad bali to ang tagawa ay may kalaban to adi ang gapo natan so board member yaman lalapo da balay na linggayan kwantumat. Pero natan papawil sigurado la. Walala so untalindag ya board member titan da balay na linggayan, balay na binmalay. Saya si board member Nicky Boy Reyes. Jadi pansalita tumatatatang tanagagik. At walan sangsang tukumon so sarat ay ipapasabi yung liknaan ginagawa dan jad pakanengneng nasaray karaklan iran taga Lingayen at wala sukomento da sarat ay nanay imano yunatan ay agawad ta na da say Capitol compound pinablimiran dumarengal at say kwanto kairong kumon ya board member at talagan na aratan at sangsangan kuratan kwantumal Boses Yod Radio, Boses Yod Kapitolyo kwantumal
na board member Nicky Boy Reyes. Board member kuang kula sa Papa Will. Board member sa segundo distrito Naluyag na Pangasinan. Saya at Mambukbukor. Kandidato na sa Abante Pangasinan Ilocano. Sa segundo distrito Naluyag na Pangasinan. At nansalita mo si former Governor Pogi Espino. Dasata niya gawa na Grand Rally. Gamot na upload may insend niya video. Saya Jad technical ay tananang nyo tatang tanagagik tanang nang kukumun panon susamay likat nasaray kabaluyan di tana da balay nalinggian tana anggan inerman sudapuan ay pangkampanyaan ng former Governor Pogi Espino. At untan laso samay liknaan niya agmunay paliwawa tatang tanagagik nap noy liket tan pagasa. Nababandagda tatang tanagagik say ipawil ng former Governor Espino say posisyon bilang gobernador nasay Luyag tayon Pangasinan aglaya ni Buri. Say reaksyon labat tan liknaan nasaray kabaluyan tayo say Luyag tayon Pangasinan ay ditan labat say bali na linggiyan agaylay karakul na tuo ay dimago pa say abitlan na Grand Rally samay labi na Sabado. Kaya at na istoryak tan na idaladat kon bali-bali lapod na imatunan tayo mismo. So samay liket nasaray kabaluyan. Tantipak tanuyag. Saramay indaladat ng former Governor Pogi Espino. Ay plano turan na gawaan tatang tanagagik tan sara may agawan tulad Luyag na Pangasinan comparison. Tana siyempre ataya serbisyo tatang tanagagik yalik na da samay panaunto. Ay singa samay impandescribe ng board member Nicky Boy Reyes. Sinaliyo tadubulay kakanan nyo kwanto at sisindan nyo sinaliyo sinigang sige pa antuoy kwanto natan wala da tipak agayla so saramay kabaluyan titan da balay na linggayan kaya talagang makapabagas na bagudman. Anon sumpal yan ang salita tanan sampot so samay Grand Rally ay halos amin yawadman pinablimiran dumarengel at talagan dimago dakinan former Governor Pogi Espino lakap pasamano picture di man ay ngali aga makaalis si dating gobernador ta kakubang tuy da isat wala laray man tatalaran ay mi picture sa sikato mi pasamano lakap ay sangkaneng mo susamay pangipapaneng da na suporta kinan former Governor Pogi Espino at ating tanagagik ay manlapod man da loob na sa Linggian Civic Center ay angga da sa may ilugan tula da sa may luganan to talagan na tinumbok dani aliwan tinumbok ya antayo lara wala ra may sambuton damo ti pangkanawnaway antayo la engkeraw kwanto ande tinumbok da piano untan at napi pasamanuan, nalakap, nabrasa, na makapan picturira
kinan former Governor Pogi Espino at ating tanagagik. Yung tanmet manaya susaramay nagagawa. Damin niya dadapuan to ya pangkakampanyaan. Yaya at umpapa naglabatla. Susamay talagan kagustuhan da yung pawil so say serbisyo to bilang gobernador at luyag na Pangasinan basi metla saramay reaksyon liknaan na saray tagad luyag na Pangasinan. Kanyan no atan so samay pangibasian na tatang tanagagi araratan niran na anong nang tiran na liknaan nasaray kabaluyan tayudtan da balay na linggayan at talagan ayong bagaso bagom tanan ng mula itala so samay pangibasian mo da samay talagan kagustuhan da ayong pawil bilang gobernador da say luyag tayon Pangasinan. Bansag tani gawamat so grand rally da ditan da balay na Bugalyon da saman niya labi na Sabado at ditan mat da balay na Bugalyon tagaylay likat na saray tagad balay na Bugalyon at atang tanagagi na naabandagda si former mayor, former congressman yung Papa William Mayor ditan da balay na Bugalyon si Jomel Anthony Espino. Siyempre lalula nananingda si Gob Ama tatang tanagagik. Si Gob Ama at si Katoso number 1 nominee at say Abante Pangasinan Ilocano Party List at say luyag tayon na Pangasinan. Say partido, party list, ya sariling atin. Tagad luyag na Pangasinan. By the way, pangibuto na say party list, say Manasing Gerlan panamili no Mayo 12, at walatan beneg na baluta. Kapiano Aguilar na lingwanan, unayo ditan beneg na baluta. Aya at sakay labat. Da kamyamay party list ya walan na only liber dan mampapakabat at atang tanagagi kad kasiksikanan nyo sakay labat so ibuto yo aganayarin dwara aganayarin unlampas at sakay lambangat nationwide. So saramay nayarin pilin tayo kamyamay sa saramay party list yaman lalaban pero sakay lambangat. So nayarin ibuto tayo pinablimiran dumarengal. Kana say sariling atin luyag na Pangasinan at ayaso Abante Pangasinan Ilocano Party List. Jada say survey dasara may party list ya talaga nanggawa na trabaho at wala top 20 at atang tanagagi ka karakal na saray party list ya kairong wala top 20 so say Abante Pangasinan Ilocano Party List dasay maong ya serbisyo pinablimiran dumarengal da panangiter na serbisyo dasaray tutuo nationwide so trabaho na party list sa tatang tanagagik tan siyempre da say luyag tayon Pangasinan at si Katuya so uunaan ya iindan nasay untanlan na serbisyo at tatang tanagagik serbisyo da biglaman serbisyo di edukasyon serbisyo at nandurumaran pangkaukulan uunaan na sa Abante Pangasinan Ilocano, siyempre si Katiran tagad luyag na Pangasinan. At siyempre sariling atin at ating tanagagik, di ba? So sa Abante Pangasinan Ilocano Party List. Yan saray aron nira na sitwasyon nanduruman balay
Adyada saya luyag tayon Pangasinan. Nilira da sayay manasing gerlan eleksyon. Tani pigay agaw labatla. Antolanatan petsa 5. Pitoy agaw na Lunes, tatang tanagagik, umboto tila kanyan dapat natanlabat at aralan tayon maong sa sitwasyon, nang tayo. At tatang tanagagik, no siya paso na pagyaman serbi, aliwan samay ibase, dasay kabalag, ya iiter, ya ikukurok, dasay sikatayo. Ompawil tayo, kasumpalan na pigaran makanan pay mano, malalapod saray, manangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not the pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, alas 8:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Camille Villar, 66 sa Senado. 66 sa mga batas para sa manggagawa. 66. 66 sa benepisyong pangkalusugan. 66. Camille Villar sa Senado. Political advertisement paid for and by Camille Villar, Masibay Street, BF Resort Village, Alondos, Las Piñas City, Metro Manila. Hey, ipawil tayo, River Femihia, Diyan konseho, Diyan tagupan, na ilaluan tayo, Tanapan piyaan, River Femihia, Sikay number 1, Inyaligwas to'y syudad, River Femihia, River Femihia, River Femihia, ipawil at konseho, River Femihia, River Femihia, River Femihia. Ilalaban ng tama para sa patas na serbisyo. Ang taong may prinsipyo. Councilor Red F. Mejia, number 10 sa balota. Camille Villar, 66 sa Senado. 66 sa tulong pangkabuhayan. 66. 66 sa mga batas para sa mga OFW. 66. Camille Villar sa Senado. Political advertisement paid for and by Camille Villar, Masibay Street, BF Resort Village, Alondos, Las Piñas City, Metro Manila. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo.
Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palitan na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maasahan sa buong bayan ng dagupan. Hangaring tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ngay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na samaang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson na iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the Friends of Chito Samson, California, USA. Jad Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Jad Dagupan, Paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Jad San Jacinto, Paborito. Aya, So 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Tuloy-tuloy programa na Liknay Balay. Yadangaran ni na kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Temporaryo nakakolopyo at atang tanagagik. Dasaya na programa usaya sumakteryo amigo RJ Beray Jimenez at your service always. Good morning, dasaray dumarangal titan da balay na Kalasyaw, Pangasinan. Eco family dita na da Barangay Lungos, Beray Diaz family dita na da Barangay Dinalawan. Dumalanta family dita na da balay na Kalasyaw da Barangay Ambetal. Na siyempre dita na da balay na Oja da Barangay Wood. Dita na da Barangay Lasip, Tatang Tanagagi. Good morning, dasikay namin ditan. Yada sararom nila na impormasyon na balita. Ada pa na maglay na saya na programa to. Speaking of Kalasyaw, bali-bali, mariraan ditan. Siyempre, ano po, so Mayor Yutan. Si ABC Liga President, unsublay Mayor, ada bali na Kalasyaw. Patrick Karamat. At na sa yung pawilmat, ya Vice Mayor, datin Vice Mayor, ya
Tatimat so gawat tarkalasyaw uding kandid bilay na Mayora Mamilin Karamat nagmaliw ya mayor. Si Vice Mayor makanlalay pero natan lapod unity team at si Katoso Pimawil at dati ton posisyon ya Vice Mayor yan mang giveaway dakinan Patrick Karamat pero saray mansisinggawan dita na at para da say pagkakonsilor konsihal dita na da balay na Kalasyaw. Pero siyempre da saramay napipito yawan tiratan niya kakanayon da Kalasyaw Pangasinan. At talagan naarangkada tanagmat natitilak si incumbent councilor kwam mo pa kabat yulatan da Kalasyaw no arengal dalatay kwanto kabkabat dalatan ng kapayarom tutukoyin tayo sa incumbent councilor Elias Villanueva ditan da Kalasyaw Pangasinan. Sa kimat talagan nailaloan mo da serbisyo ano panaggawa na saray ordinansa resolusyon at anta tayo sa inkatalisiw nan Councilor Elias Villanueva ditan da balay na Kalasyaw Pangasinan. Good morning mat da saray dumarangal titan da barangay Kapantulan, barangay Siwasiw ditan da poblasyon ditan Cabalitian Island da balay Naswal Pangasinan. Oy, may balita ko dyan sa bayan ng Sola, according to impormasyon, balita, gagapuan damit la. So saratay pangukuyong dasaray botante, talagan walalara so saramay mangiiter ditan. Pero saya kwantumay pituyo wantitan ya walalad katakkenan na tatang tanagagik. At alik na da so dogan serbisyo panangaro at si Kamiran senior citizen kwantumat nasay incumbent councilor natan incumbent mayor si Mayor Dong Kalugay ditan da balay Naswal Pangasinan. So dumadagundong pa rin ang suporta kay Mayor Dong Kalugay ditan da balay Naswal Pangasinan. At saya kwantumat may katungtong tayon senior citizen at according to him at tinalula na Kalugay susatay aplido ya untatagam lamat natan ditan da balay Naswal Pangasinan. Kanya nasay kwanto at jad pakanang ng kulabat kwantumat Ilocano agkun na isao pero natatalusan ko ibabaga to at talagan nanengneng da susamay talagan suporta na saray tagad Naswal da sa incumbent mayor da si Mayor Dong Kalugay. Kanya nanggan sa kwanto at hanggan antoy panguyong da tananggan anton kantidad kwanto may katungtong kumat tatang tanagagik at agda isalat kwanto agmi salat kwanto so serbisyo nan Mayor Dong Kalugay. Ilami ibabaga tayo antoy gabayo tatang tanagagik sikiran na botante may kwarta o serbisyo pero saya nibagak dita na tatang tanagagik ay awat yo no pigaraman niya kantidad o kwarta taiterdad sa isi kayo pero ayog isasalat so sa may serbisyo singa ulit-ulitin ko lamot ang paano wala ray mangibagad sa isi kayo inawat yo yung kwarta manumpal kayo kwanda ag kayo natatakot atay isulat yo o dinosyidan yun tan say balutan nani agda nanengneng pinablimiran dumerengal si kilabat sumakanengneng edsatan
Isa na may resibo, yung paway, demanded ECM, matatang tanagagik, at si Kimet Labat, sumakaneng ng insan, ipalag yung nilan lamang tan, walay pangisuksukan nyo. Kanya umpaway kayo, ay ang gapoy awit yun ang tumanya prueba, no siya pa si imbutos yun. May nayarin panagtagtakot dad sa isi kayo, yan na-detect me, antami, na-scan me, no way. Agdan balut anta, no siya pa so imbuto yo. Tandaan nyo ya, tatang tanagagik. Kanya nagkayo natatakot, tawala ra may impormasyon. Yung sasabid sa isi katayo, ay paluroy mo katan, hindi na recharge. Aya sa kaya butante at nayarin makaawat ng 10,000 pesos. Ay nako, balagtan na. Balagtan according to an information. Kanyan sa ikuang kulante at no talagan may manradar labat. So Comelec antada aliweran bulag tulak. No inariran sukong balay so napagdan bantayan na dasayay kontra bigay. Talagang gawin nyo. Pero no manalagar kini nasamay reklamo. Ay socialist triangle. Asipay man reklamo ay. Asipay gabay ton nabugak mutan na yoy. So panangiter ay. Paano busulandan no akabatanda ya si katoy ang itip ya walay kontrabigay ay walay bigayan insan ni talay kontrabigay nabugak ay talagan na kulkulunda karamay agni akawat na talagan no walay tawag ang dala natin at payout at atang tanagagik payout mamumungkugira wala may pasan yalaan mo insan na ipanang mo item. Wala ni ramay listaan. Pero atan at antumanya membership at atang tanagagi kada sa may voluntaryo yung miyembro ka kuno. Ya aramay indanda kay ID ay saan mo hindi picture mo miyembro to ka ay. Saan to ka man nayaring kursada to ay at kandidato. Bawal tan sebeltan unong sa Commission on Election. Pero aman lante so sa diskarte naman kanya-kanyang diskarte. Isa naman so pangibasyan dayan walay item na wat mo may pakurong o tawagan tayo natan niya ayuda. Speaking of ayuda tatang tanagagik at napaglabat magmaliw tayo na may observant at tatang tanagagik sara tay iterda. Ganyan na sa ikwanan konsirandal da sa aming pansalita to. Siya kwanto agta kayo inday siraya saksakay kwanto. Ay nanto kay siran saksakay sinirayo. Antisira nyo na basay. No ilalo anyo tanay kwanto mat. Ganyan na sa isingka sa kwanto indan ta kayo bangwit. Tano aka bangwit kayo sampluran sira. Walay abastuyo, wala ni ilakuyo. Say gabay to ni baga. Serbisyo, trabaho, aliwan sa may ayuda, pansamantala lang. Kanyan na ditan mo sa segundo distrito, nararatan mo so sa may kampanya. Mayor Paul, yung tatagam natin niya, congressman, ditan da second district da Luyag na Pangasinan. Aratay papasyarto natin da saray barabarangay. At may paparuntal na say dili tumat ya sarili ada sa may kagustuhan tumat tanagat mato yung batik bilang umpawil bilang congressman na sa segundo distrito. At no say serbisyo so pantutungtungan dita na da second district da siyam taon yung panserbito bilang congressman. Ayanan kapan retiro to bilang general na sa Philippine National Police tintultuloy to sa serbisyo to bilang lingkod bayan ng kandidatutan walay duwarang kalaban to para pagka-congressman dita na second district ta sa incumbent congressman at that time at si former congressman Governor Ama
at bimatiklad posisyon yung governor kanyan na bakantian susamay congressman at segundo distrito aman may time yung limaban si Congressman Batawil at that time at kapan retiro tulabat at serbisyo bilang miyembro ng Philippine National Police analo impanang to so serbisyo tutan da segundo distrito yang gano agkulasan san sakyan at antatimet nuanto so saray interton serbisyo bimate kada kumadwan pang kanawnawa analo lamet tanan da kumatlo ya termino at atang tanagagik si Mayor Paul Nathan, Mayor Bidlingayan at unopposed at atang tanagagik at sa impanang to serbisyo dugan trabaho kanyan nang graduate bilang congressman sa segundo distrito bimatik ya mayor sa balay na linggayan history so impanalo to at atang tanagagik lapod karakul yung lamang to na sikatoy bimatik unaan ya mayor unaan ton batik ya mayor limamang ya masulok ya 10,000 votes dasay kalaban to yaman third term sa incumbent mayor Minansama no si Pinay Day Castañeda o natan papawil congressman dasay segundo distrito kanyo no saya pantutungtungan ditan at serbisyo at atang tanagagi kalmutay ayuda serbisyo pinablimiran dumarangal at talaga ng kapuso ni Bagam at saya serbisyo yung panang to bilang congressman ng Mayor Paul saray tagadtan segundo distrito na luyag na Pangasinan laula dasara may nagmali regular iran teacher dasay second district naluyag na Pangasinan nanunutang kulabat ayan na sa Departamento na Edukasyon at inindan daray congressman na sa may islat at atang tanagagi kanintiron bansan Pilipinas piano amay walamet so sara may aplikante iran mamaistro ay anayari dan tulungan may deserving ay talaga na makala na item at sa Departamento na Edukasyon at akamyamay so sara may talagan na agaylay likod dalo la sara may abayaglad serbisyo at atang tanagagik ayaw at taniran substitute teacher aliwaniran na permanente at araya so talagan ninengneng aramay talagan nepeg ya pangiteran na sa taislat ya inter dasaray congressman at atang tanagagik. Andyan si Congressman Leopoldo Batawil antatan na saray taga segundo distrito susamay talaga na intertonim puspuson serbisyo ditan dasay segundo distrito na luyag tayon Pangasinan ya sikatutan so samay imamatalag tunatan ya ipaparuntal tan na armas to at saya ilalaban tunatan dasay ipawil to pangkakandidato to bilang congressman na segundo distrito na luyag tayon Pangasinan. Yagtila sansan sakyan susaratan iran na legacy to o agawan to at siyam taon yung pang congressman to yan ay arin na saratan at nagawan to lamat nakawusan nakagalangan ditan sa segundo distrito na luyag na Pangasinan. Good morning, dasaray tagatan da Barangay Libsong East da Balay na Lingayen. Aramay mantetext na manchacha sa isikat tayo da sa Facebook page tayo. Pasensya kila no agko kayo nabasa, hindi ko kayo ini-snab. Agko labat na lukasan niya so Facebook ko at atang tanagagi. So good morning la. Si kayo. Tawag at tawag si
paring Jerome, mandang kalabat ditan. Tantak ni Nerso kulay suporta paring Jerome. Arayay ititiks mo diay. Good morning Dasika. Ditan balay na Bugalyon, Pangasinan. Wala may mantitipit diay nandiman pero ako gabay amay isamput ko lakwang ko. Medyo umbabari sayay amput-aputang natan niya balita. Amay say gabay ko ni baga first come first serve kasi titaputin to ay may texter tayo ay nutuloy sa barangay eleksyon at ay agar kaaging ta ni kiniya ay so pantutungtungan tayo ay nga yan ni eleksyon ay no Mayo 12 sa bagay asinggerla May 12 la Lunis la say titaputin to manay no asinggerla lanti ta wala lanti sa may ni schedule yadad 2025 duara so palabasan tayon eleksyon ay eleksyon na say saray magmaloy opisyalis sayod balay tatang tanagagik tan 12 senado tana gobernador congressman tatang tanagagik at kay schedule yalanti Mayo 12 tana kasumpaltutan at samay kay schedule mat ay barangay election Disyembre at according sa may latest information tayo say Comelec para si kaaging tanin samput kun talaga tapyano agombari say topic tayo nilira say likna ay balay at manasinggerlan panamili no Mayo 12 at base say nalatin informasyon tuloy tan si katutan so pampre-preparala na say Commission on Election tan after election na midterm registration lamot at say insitada ay pakagawa na sa tay barangay election at no December 1 nitan kanyan hila kumon ya tuloy-tuloy latan ay agla na puspon ya say kwandamot agla na puspontan tawala so sa may desisyon na sa Supreme Court pero talaran ang tinitan say pantungtungan tini aya sumanasing gerlan eleksyon Mayo 12 pinablimiran dumarengel pero saya antak yan ni baga say kasiksikanan tayo namin basta tutukan tayo susara may kandidato yatwan manangaro say luyag na Pangasinan dakil so narirengel kunatan saray taga Pangasinan aya talagan say suportada aga mangupot lapod panangaro da luyag na Pangasinan ay syakmet ibandok I love Pangasinan ang kapulay malaw mi oras sa tatang tanagagik programa tayo na likna ay balay jada ngaran ng kapaborito Joseph Kanilang Bakani jada speto technical engineer Richard Dolanday dan engineer Dennis Palaganas makteryo na amigo RJ Beray Jimenez at your service always jalabat DWJA 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito.